kalam zede nazal buktul fi Nuer de denga bur denga bargazal lebe the pulic majority gari jebu fi mushakal bi jurubas fi adano e jebu fi mushakal lakin denga bur yo buktul fi Nuer min arbo tamanin bada min jon garam lari yo malele de denga bur yo lese buktul now nazal katalude you come in to blame the victim. That's Nuer but allow fadal wara. Ma fi madrasa. Nothing. No education. Le lanu man nata mushakal. Uman gari shakal. Bakalam riyang mishar. Uriyang mishar. Min baintiw. Wow. Wow. Lakin garang atay let me remind you ya den kao. Ishan baden madukori. De kalam gabal gade. John garang amalo. John garang mashi katal Nuer. Pibil fam. Katal Nuer batagajak. Lag no tomorrow. Katal motanin dagajak. Jaba sam katir lagajak. Nyagat. Gwada sedik. Barget. Ajat katir. Kalam ne. Jaya radu fi wadu tizayin. Fi arad batagu marad batadengabur. Radu fi arad batadengabur mahala kan waladu John garang. Arek mal dang Nuer arek mal dang na dip katal denga lari yo malele denga bur gad fi kakuma no gal le denga bur am ci bet tal fi junuf bogul lo na meshi junuf batalo de ni tani denga bur al fi kakuma denga bur al fi juba fi numli kalam ne de golu la tan ashan bukura ma de kori Ashan bukura ma de kore Nuer al boktulu dare Nuer ma bam je saget boktulu mal betam pe bore ne watan batak de boktulu denga bor lakin baden ma de kore baden ebe der wona zule gize batak bas bata denga fi dut bata Nuer denga bor alele gar fi numle min wo inenu tizayin bakalam chekala da bor denga bur gara lele fi arad da gatore kullu ma de got fi bur ashan kalam zede kalam al buktulu Nuer بدون سبب kalam al buktulu Nuer lo de yang mishar yo mishal bada denga ya tan unsuri ya tan tribalist garanga tan mamaru umur butakam ashan tarab giza bada SPLA ashan ite mulut fi SPLA ite mulut fi arada ta denga it doesn't mean it SPLA but let me lecture you a little bit about SPLA yom garang bada katal bada Nuer kan riang mishar mafi yom garang bada katal bada Nuer riang mishar kan gad fi London study fi London riang mishar was a student fi London Ashan kid mai golo alele da Nuer boktulu alele bakalam riang mishar da riang mishar da mijirim now te kaltan denga yo mijirim denga bur yo mijirim denga bur yo boktul fi Nuer denga bur lo de tui lo de nyarweng lo de ol utum kulu bur de ke fadie bodo fadie bara bodo go bud nas yo gazamu kal de nyarweng de tui de ol de munu utum kulu wai When John garang bada katal bata Nuer fi arba tamanin, komsa tamanin, sito tamanin, sabo tamanin. Dama John garang, dama ariyang mishar yo kan bada chakaladap. De John garang yo kan katal Nuer. So mikila dama bukun mikila ariyang mishar. De mikila bada denga bor always woman beji foolish majority bilim naz echane kutulube Nuer. Now let's see how many years it took Nuer Ashan Nuer jam revenge fi bor. It took 8 years. 1984, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91. Nuer amaras fan. Ukin Nuer amaras fan. Lari yomalele denga liza gade kore. Ya upi ukil mal wogolo alele. Wadu tizayin 1991. Asa da bukun mishkila da Nuer da ba mishkila da Nuer da mishkila da denga buro katal Nuer fi bilfam.
fi arada bitaw na ma arada bita denga ma ino dud ma habaj denga bur ma ino dud ma habaj bil fam da Samuel gaitut bil fam da Benson Kwany bil fam da Larjo bil fam da Nuer de denga o ma ci pare mi chagal da Nuer bil fam now biga 1-1 katalu Nuer ma kore lakin go kir katalu denga bur fi 1991 lari yomalele denga bur luza ga kore de ga da golu la kashan bukura ma da kore kalamu de ga da golu de kalam al buktul denga bur zaro de yo kalam zaro al buktul denga bur de yo kalam zaro Nuer buktul denga bur kulu da kalam zede kalam jon gran kalam da Nuer nya gad now fi alibro 13 utum meche tani denga bur fi Juba tum meche katal Nuer target killing katalu jana katalu mara makalawa yaja o kun Nuer tala min Juba Nuer meche ala nil Nuer meche zaro fi bur malta mushakale Nuer meche katal denga bur kulu lari yomalele na luda gari kore kalam ne gari wanazule ga shan bukura ma de kore akwai anana garin fi ala nil ansa min tayara da jaw fi Uganda de anta min kalam Salva Kiir be kalam de Salva Kiir awla Salva Kiir ma mutalim jon garang mutalim Salva Kiir ma bar bay luga jon garang bar lugar kutar lo jon garang kan katalu denga bor fi gadam jon garang ite bi shub denga bor ma baktulu fi gadam Salva Kiir batak de te bi shub denga bor ma baktulu fi gadam Salva Kiir batak de ما يتقال كلام هذا بس براو مقفل براو بس وير ما بعرف consequences بتاع كلام بتاعك تقال كلام بس عشان Salva Kiir لكن you should be remind that denga bor katalu kulu fi gadam jon garang da jon garang ma malaya de denga bor katalu kulu am yi chup fi YouTube chup video adel lo ite nasa Nuer de munu Nuer de gadi chitu mu de das Nuer de munu am ci chup video الفيو كلمة عليه قال رياض مجار stab the woman in the back so لو جون غرنزول متعلم was PhD Salva Kiir مايندو high school diploma Salva Kiir مايندو primary certificate Salva Kiir مايندو birth certificate ما في Salva Kiir عنده bang وجون غرنزول واجه ده كله كمان جون غرنزول مجي كجا كلا عسكرية Salva Kiir ma chaw kula askire yom white Salva Kiir ma chaw kula askire yom white John Garang kan usas fi jam kan balim nas fi jam Salva Kiir ma bar bi school lewen ma chaw yom white ulita talaw din denga ba kalam John Garang de talaw din denga bor denga ko kulu fi alam ila Salva Kiir yo bu ko rubun al ma al bikli bor ma yaktulu Salva Kiir nat gade kalam gilada be denga bor yo gade kalam zede denga bor aljiran ma Nuer yo gade kalam zede ma denga bardal denga bor 2013 talodin kum tamam gade utum kan gade lablungar fi Juba kan katalu Nuer fi yom 15 katalu Nuer fi yom 16 katalu Nuer fi yom 17 lakin yom 18 denka kore fi alanil fi bor yom 18 نفس شهر 12 يوم 18 يوم 19 يوم 20 denka kore وسالفا كير ما عمل protection لكم Salva Kiir ma amala yaja talodin kum gade gadam Salva Kiir bitakum walele le tumbuktul fi law as you came outside to admit that anana yo buktul fi law o law de bat fa taman law de bat fa taman tum kan katal yal da law griba del tumbuktul fi yal nuzwan da law tum maga de shakal ma fi layo badal tiji bara de kalam ba kalam al kwes kalam al bijib salam te jay bara de kalam da denga das riyak mai shar ma ba fego ya koy Samuel gaitut katalu riyak mai shar sam ata lo ma riyak mai shar ma mai chila kalas Samuel gaitut katalu lakin Nuer liza gai ata lo riyak mai shar katalu Nuer ma bam ji nowhere Nuer liza benik das Nuer liza benik denka bore Nuer liza benik denka bore lo riyak mai shar fi lo riyak mai shar ma fi Nuer liza benik denka bore it's not about riyak mai shar
It's not about Riek Machar. Kulukul. Shilu bara fras mudade. Riek Machar amalaj wa amalule Nuer. Riek Machar ba mut kay rajil de samal gaytut. Lakin mishkala bukuro nas ma ikore. Kilmat zede Nuer ba amal rasfan. Dane kilmat unsuri. That you blaming the victim. You are blaming the victim. Nada gada drobo ba tayarata Uganda. Tayarata Uganda. Hukumu da denga ma bagdar ba mala ya koy ba guruji la ba biu tayarata Uganda ba drobo moton ta Nuer. Ente beji bara de kalam gila ada futa gaad fi alanil Nuer. Ita ma gaad fi sama. Ita gaad fi dune ni Nuer. And you know what will happen tomorrow. Kalam zede. Now fi Nasser mushakala ma bada fi law. عشان ما يكذبوا ساقة قال ده لو يوم مشكلة ولو فضل ورا بتعليم ده لو دنكابور ما بفور لو بتعليم دنكابور ما بفور لو بتعليم يوداك والي بتاع والله ده ما والي بتاع دنكابور ده والي بتاع نوير دكتور في جام ليه لو نوير فضل ورا ليه نوير باكمكم لو نوير فضل ورا وده دنكابور يوم متعلمين ليه تقال في مسؤولية بتاع نوير ده من القاعدة كم والله ده جملة ده نوير ده دنكاوي كذب يا ده shut the fuck up man ده كلام فارغ ساكت ده زول تعبان سجنا صغير قاعد كلام ساكت ما بعرف جنيه وين كلام اللي بقتله بكره كله ده كلام اللي بقتله دنكابور ده انا متاكد وك دنكابور اسمع كلامك زي ده ناس قاعد كوري لان هم ربنا جزت انوار لان هم بعرفين جزت انوار اجات انوار ما قاعد كلامه زي ده اتن غران لو يته نفدم ده ite kan ma bi bobor te kan ma bi bobor ade am ci kalam ma nan ko yen kalam ma nas kwal ma nyang karo man wonas gizata nwer munu kalam ma kwal ma nyang gabal before you run your mouth kare ka kide ma yawamak ka kel kare be jism tagre ka kide ma yawamak ka kide ma basade my brother before you open your mouth before you run your mouth again mind nwer but allow that you think twice before you talk like that and always كلمات بتاع عربي بقول زول البسال ما بودر انت تسال ناس بتاع ناس كبارين ده ناس مكوين ولد ده ناس قول منيان ده ناس بلالير عشان يقولوا لك يا ولد ما ده كلام زي ده ما تدفع مشاكل ده جنوب في راسك لا انا مشاكل بينتهى من بور مشاكل انتهى من بور في 91 انتهى من بور في 2013 وبينتهى من بور ثاني ريد ماي ليب بينتهى من بور ثاني كلام ده والمدمر نوير كلام زي ده بدي نوير نشاطات عشان نوير يشاكل لأن you blaming the victim أول حاجة دينغا كان ما بدأ مشاكل في لاو وتم كان بدأ مشاكل في ناصر ليه عشان انتم عمل دفلو الجيش بتاعكم بدون تعين بدون أكل بدون مية جيش بتاعكم مشي ناصر بيقى بنا بجاتا مواطنين جيش بتاعهم ده البنادو السودان people defense قسم ده بيجي بنا مواطنين بيجي بشاكل ده مع مواطن ده ناصر في كلام سمك في مال بنادو كرواكو كلام سمك ناس بتاع ناصر كلموا حكومة يا اخوانا حكومة you can do one of three things تشيل جيش ده وجيب لنا قوات المشارك الجيش اللي كان ضربوا ده جيش بتاع جنوب السودان عشان جاي ده يفهم نفسه مع مواطن لا ما عمله نوير بدا ناصر قال خلاص لو زي ده خلاص جيب قروج بتاعهم عشان من ما يشغل معنا تاني هم يكون عنده قروج عشان هم بقدر يبيعوا اكل بيعوا لا ما عمله نوير قال لو هم ما بيجيبوا جاي تاني هم ما عنده قروج خلاص جيب لهم اكل بس دره بس اشرف جيب لهم يبيعوا بدل تبيو طيارات يوغندا شيل قروج ده بيو درة اشرب يجي عشان الناس دول بنادو مجرة مع الجيش بتاعه ده عشان يكون ده تعيين بتاعهم ما في اجا ده ما عملوا كله وانتم شال شغله مجرمش بيقى بعمل رف لنسوان بيقى بشاغل مع ناس بكرواكو وكوما ما داير يقول اي حاجه ده نوير fought back in self defense نوير شاكل بدفاع النفس وكد نوير شاكل بدفاع النفس قتلوا دينغا ده كله حكومة دينغا ده كله قتلوا كله ما في زول فضل في ناصر قتلوا كله باي مالات بتاعهم سجمنا بتاعهم
aja kan ma baji mut jamut lana gurush sharami do gale la gurush fi juba o jej ma indo gurush jej bi ko bi chakal ma motan lari yo malele jej da ma ce ata atan ita gare kalam zare ata garanga atan ita gare kalam kuchi mo go zare lana inda zol bidik ajat ta looting ma inda ma yi bidik bas gurush ta looting bas rago kol ma nyang bas rago baji bulak abila ler bas rago baji bulak ma koyen bas rago baji bulak da gare kalam kuchi mo ta go zare وكن نوير شاكل مع ناس نوير شاكل بدفاع النفس دنگا كور في عالم كله مجور قتلو مجور قتلو مجور كان قال عمل شنو بناصر كان بقتل في نوير ولو قتلو ما دي شكل الرجال ما دي شكل الرجال مجور بعملوا كيف كان بيجيب شنو له بيجيب فلاور كان نوير بيجيب فلاور مجور نيك نزوان بتاع ناس بقوه مجوري يشيل أكل بتاع نوير بقوه مجوري يشلت في ناس مجوري يعرف بيوت ناس وإلا نوير يجيب له زور das chane monye bor bas monye bor monye holo monye nyarweng lano de denga bor lazim jelo zur nuer gal ba dung lel nyaman moy ge pek cha dung moy ge pek umat utum gal lutum bi chagal manazar utum kalat lad yo malel utum kalat nasar utum kalat nasar utum kalat nasar sib lawde lawutum gala de utum kalat nasar sib lawutum gala de the mind in where utum gada de law lutum ba bun utum kalat nasar dan utum maye utum ga min nasar utum maye fangak tum dara fangak tum gadal moton bada fangak da maye la dariyak mashar da maye la dariyak mashar bin kosum azol banaro garanga taindare da maye la dariyak mashar jabu tayara da maye la dariyak mashar mariya mashar gar misijin bijuba riyak mashar lo umijirim zai daga kalam da mariya mashar yak tulu lo umijirim lew tum gadal kul ma yam bashir riyak mashar bi makama ta talada daga kalan nas barja zai da bas ma fi makama zaro 2 minutes class kalamita 3 minutes tal bukura tal bad bukura lana you know riyak mashar is not girl utum yokal tanin even the entire world now African Union griba dele meshi kalam la babakir bada danga de babakir ma bagdari dor babakir ma bagdari kalam meshi fi African Union and he fed the mighty African Union $54 galo ya salvakir mai binashar moda banaro atanya gada kalam dare garanga tanya dare that zek mishar ma kaltan riang mishar be fago barjaw fi salam Usalam but 2018 must be implemented fully. Ulo kalam le ma we the African nation will have one option. Or that option that will be regime change. They all galu le Salva Kiir ke debes. The ma galu re mu sharo kaltan. Galu Salva Kiir yo kaltan ya janawama. Ya Monyabur galu de Salva Kiir yo kaltan de Maria mu shar. The entire African Union yo kalam de. El kalam de garo gulu de riyak mishar de mijiri muriyak mishar ma beje bara unuer bat fataman uboktulu be yalo dade asa kalamu lo ngalo yam dade utum ngalo lo inde kadaf asa mayo kalam de guda asa nuer bat fataman de ya tutaman nuer bat fataman alele lakin matansa atat fataman ngaman atat as long bure gat fi jamu da nuer as long bure de jiran bata nuer it doesn't matter how long it will take bure bat fataman then kabure but fataman it doesn't matter how long it's gonna take ya koi ite catalana lele de it doesn't matter ana about to leader bar sanatan bar kamsa sana bar 20 sana bar 30 sana ana about to look de jinu sudan de beleta moses belet bata an eye for an eye you cannot blame the victim ite about to be motanin تبغتل بمواطن تانوير وتجي برا تكلم زي ده توعد من دهنجا بتعبور ده ما دهنجا برزل دهنجا بور هاي ولو تمشي قتل نوير بتاع بانجاك تمشي بيجا بضرب ناس everywhere نوير everywhere وتم جاب ليس برا زاده قال في نوير hostile to the government ده ما يجي لراديك مشار
an utu mashi law SPLIO darab munu SPLIO قاعد في law min miten le ma darab dol SPLIO قاعد في salam let me read violation utu mamalo utu na da hukuma ne yalla ko somal ga da kalam da de ya garanga tan fi salam wallahi bata alanil da bata SPLIO wallahi da alanil talaka min SPLIO le hukuma lele wallahi da alanil talaka min SPLIO le hukuma lele. Before we talk about somebody to blame, ya denga ya ajade ma damande denga ga da ma ruru ajade de kalam far side ajade ga da ino mushal bataum de wallahi de fi wallahi ta'ala ni le fi salam da wallahi ta riyak mishar bata SPLIO le de SPLIO ma fi wallahi da sim kalam da baraw wallahi bata western bargazal garab bargazal ده بتاع SPLIO في سلام والله ده ليله ما في بيت بتاع SPLIO ده شنو جاله برا والله بتاع غرب إسرائيل ويسترن إكواتوريا ده تابع SPLIO ليه والله ده ما في من SPLIO إنه ثلاثة ولايات من 10 ولايات الليل ده SPLIO ما عنده شغله ولاية واحد ليه عشان انتم مشاكل بتاعكم ده مال الفيو شلطان ده مال بتاع انجلينا تاني مال بتاع SPLIO ده يقولوا لك يا جن شرمودا عشان ما كده بكره عشان ما كده بكره ده نوير يونا تا مشاكل ده دنگا يونا تا مشاكل ده دنگا ده اتدفع ثمن فعلا لو دنگا بارزال ما بدفع ثمن دنگا بارزال ما always مؤمن ما بدفع ثمن لكن دنگا على النيل بدفع ثمن مال شلطان قاعد فيه ده مال شلطان بالو قاعد فيه ده شلطان ما عنده شغل في سلام وزير الرفاع شالو برا من SPLIO سلام له ده شنو ده ما فرج مشاغل وينو ما رياض مشار فرج مشاغل بماله رياض مشار قال عملوا بلام ده رياض مشار وسيد السبب رياض مشار عمل شنو بماله وزير الرفاع شالو برا في يد نيجي سلموا له شلطان too many things. That's why the entire African Union or UN or America or the entire international community, they're blaming the Anka government for Juba. They're not blaming Salva Kiir. The worst thing is, Zol Beji Bikalam, Zol family without grieving it was then Kabur agree my loud. Ubukuro ita ba the cliff. Ita ba the cliff ma ba kuna walmara. Ba kalam zede. Kalam ta mu short zede. Tunga de kalam ze robuna ba ze yaw kalak denga bravo. The denga yaw robuna fi Junub Sudan. The denga maindo dam. Denga maindo dam. Nas ga de kalam ze denga maindo dam. Well, it is remain to be seen nishuf lo denga ma bokore. Nishuf lo denga ma bokore. Wallahi dola dare lo je daw fok ba daw fok. Dola da lo bagsamu dola da lo baragu lakin the mayalda Nuer bravo barak let me assure you the mayalda Nuer bravo barak yalda dengabura barak dor bra yamda fi wadu tizinda bokuna san minde dora lelle dengabur ma da rijib mun ka kuma bu mushakal dere